Japet Jahoya Kisunga Pota Kandulia Long West Karbi Long Lapen West Jayantia District Adi Siang Bong Kachingwai. Dipu Joint Director of Health Services Asahema Long National Dengue Diarni Katalondul. Meghalaya Hoya Pota Hamlena Rapen Alamte. Kardom kadoka bega chinghon kat news ke langra dona phantame tang tipinia birtang ton pen archwek tham Karbi long Assam Meghalaya Japet Jahoi stolok sudak pathak pini Khandulia long West Karbi long Deputy Commissioner Lapen West Jayantia District Deputy Commissioner Rangbong Chingki Chingwai Ponpasi Nretama Perang ke pen kat news along birtana pali Karbi long Assam Lapen Meghalaya Japet Jahoya long stolok sudak tomon ke suapothak pini West Karbi long Deputy Commissioner Lapen West Jayantia District Deputy Commissioner Atung Khandulia long Chetong Dunsi Japet Jahoya long Monsam Abar Mon Kapadu Thujia Phan District Level Kachingwai Amai Ingni Ponlo State Hini Japet Jahoya long Monsam Manujo Kesom Kapathil Jia Phan Pupuang Bongkat Aklong Palida Kachingwai along Rong Asar Thiatuma Phanta Pha Ponlo Jiklu ejon thak thak Japet Jahoya lampen kachar walam date pia sarkar pen nanglang dundi pulote monsam bangjima puta kar juhoralam the klang dongdo DC Wagentia Hills aru logote SP ahisil aru tekhetokol magistrate hokol ahisil aru ami yat ki kori amar falor pra yat village headman aru তেখেতৰ ফলৰ পৰা যিখিনি ভিলেজেছ খিনি আহিছিল তেওঁলোকক আমি এটা প্ৰথম কথা হৈছে তেওঁলোকে নিজৰ ফলৰ পৰা যিখিনি প্ৰবলেম আছে সেইখিনি সলভ কৰিব লাগিব গতিকে আমি তেওঁলোকক এই একেলগে বহাই পেলাই প্ৰথমখন আজি মিটিং কৰালো আৰু তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ ফটো মানে ডিসাইড কৰিব এটা আমাক ডেট দিব অতি সোনকালে তেতিয়া আমাৰ ইয়াত যিমানখিনি গাঁও আছে তাৰ হেডমেন খিনি আৰু তেখেতসকলৰ গাঁৱৰ যিখিনি হেডমেন আছে তেখেতৰ লগত এখন মিটিং হ'ব যাতে আমাৰ ইয়াত কোনো ধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা ভৱিষ্যতে নহয় আৰু ইয়াৰ যিখিনি মানুহ আছে তেখেতলোকে শান্তিৰে থাকিব পাৰে হেতু আমাৰ প্ৰচেষ্টা হয় হয় শান্তি আলোচনা ওকে থ্যাংক ইউ ওকে express my thanks also to my counterpart from West Karbi Anglong, the Madam DC, although SP is not here, but I would like to thank everybody we had this meeting. It was very peaceful and cordial that we brought the two communities together to meet under one roof, and they have made program to meet again to discuss on the way forward for to bring peace to both the communities, the Panar living in Khanduli and the Karbis living in the Assam side. They have made their meeting also they've had. They will meet again soon, one of these days. They will intimate us. We will also send our representative to be part of the meeting. But overall, the day was very nice and cordial and peaceful. And we hope that peace will remain in this area. This will be solved because it depends more on the two communities, the Panars and the Karbis. We have started today. They have come, they have met, they have discussed that when they will meet again. So that is the first step for peace. And I told them also that peace starts today. Boythalang so pen jasuning hi nang kilo birta Pini aru ni phai kre truck arni Dipu Joint Director of Health Services Asahema long National Dengue Diarni Katalondu na birta nangle NC BBDC Karbi Anglong pen patra pipongsi adaba pormalong bangso National Dengue Diarni Karbi Anglong Autonomous Council Secretary in Charge Health and Family Welfare Rajesh Tonterang pensi ingpu ponlo Bangso Kangpua Mayalong Dr. Borsing Rongpi Joint Director of Health Services Dr. Samsing Singner Senior MNHO DMO in charge
Obet Kiling, DVBDC, NCVBDC, Karbi Anglong Amarjit Tiso, DPM, NHM, Jusna Tobipi, CDPO, ICDS Lapen, Stop Satum Tetongdu. Karbi Anglong, Joint Director, Office along Health and Family Welfare Hinpan, National Dengue Day to our side Pinifel Panchek Podiklo, Eletum Ladak, Kachurunai, Abitum Karbi Anglong, Honorable CM Sarah Hinpan, Nanke Kroidum Penajo, Eletum, Dengue Pakis Open, the Pachajok Yapan, Karbi Anglong, Andang Apan, Eletum Pinifel, our side, and then Eletum. Pinipen Panchek Polilo, Abang Songbo, Milton Pinipen Awareness, Adon Muniralong Damsi, My Pen, Lampen, Tanpo, There Dengue Kisuke, is on a chitim, Aedis Mosquito Pochitim, Kichek Panajoxi, Kelong, Apen Labang Sokisu, Bisiko, Town, along Sikudu, Lasi, Amen Paki, man-made disease, urban disease Pusiki. Kasi labang so ke so pen cepat jauh dia pan pini ke cek ke lap hello along adon tamsi lam thanam por je chitim ke cek pen kaciri ponai labang so farman iletum athwa mate chitim malan chihing rek nai lapen ke la chihing ya por hut polote amena personal care mate joy ari ke ding longpen ari ke ding longpen ke tong sob pensi lahai dengue ke so pen aba chitim pen ang ke pajok dong si ene apu ke so athang ke so abang sorek surup amega hom ke so pulo tangte ilitum medical institute along tinta labang so akiso ke langja phan ates ke klemia phan dupet sop ta kadung we mata free of cost lapen kecelangi adawai hui anta free of cost long edila se nang letum labang so ke so pen rata tun pinila nang letum media hin pen chuniri lo date la rong along letum adon ke dam hut letum staff atum dikhe koi asha anganwadi nurse letum la SW MPW workers lagi nang letum alam pen autum chekoy tum na letum Karbi Anglong pen labang so dengue ke so pen sepaja kunjupan na cara dum komisi chuniri Halapu Dipu Horilal Bostia Longta Obet Kiling DVBDC Lapen Stop Satom Pen National Dengue Day ni pache tondunsi dengue kiso koson pen sika chipa helo thekji ma pua puthak haladak arara tom pen tethang chimupong dengue aputhak kacitan di fansi itu National Dengue Day pati lo lapen sonda kaksi Karbi Anglong sta tuning ken itu outbreak do koklo lasi laso thang itu pining sta non pen koson sin itu dengue pen itu kucing right hagi ma lahai asai san itu claim pon lo lasi pining sta itu dengue day ani itu musuri sta itu do YPC itu nim pon lo lapen son thakak sin itu heming tirjir je adiman sta lang hai huyan stan itu kewar pon akam claim tawa ban itu source reduction bus ke pula lahai akam san itu claim pon lo lapian lason thakak social media hai hui long stan itu awareness aputhak dengue alam kachini pe me pen koson sin itu kaching rai theki ma laso akam hai hui stan itu deng pon lo ini dengue ke sugen itu specific treatment ave lasin itu imithang kachiri hancol lo itu dengue pen itu kaching rai theki pute lasin itu hem rai sita pilon itu lang bung lahai kadok kawistan itu intirjir si binangji lahai lokte pilo chitim ke pati thai bia to lasi main bangke lasi source reduction pulo main ke lalo itu source reduction claim lo pute itu pilo dengue kan ken itu penangan singrai theki lapen pilon itu kaista personal protection stand to claim nangji choi ari giding ching choi lapen lason taksi mosquito repellent lakado gawe sitan itu hem enangji hijung pen mihi ben stan itu chitim hung nangji lapen lake anarlo si ke cek osi anarlo stan itu pila suri stan itu enangji lalo asikado gawe itu ratma chuning rilo non adhu itu chuning outbreak ason kepawe diaji fan pining kado kawe itu sirap citora perlu ten itu dengue fan itu hayonji langsing ini insyaallah
non malo Meghalaya pen West Karbi Anglong ahoyalam ki kedam tang jamipo ni phai kre troxiar ni pen blut play pen solok sudaka tomon ke dowera jok ahoy ke dwara ratom pin na an kamatha kisung pen kachetong nang abirta pherang ki hundor kro pen birta na pali aningkan ongdum pen si bangso ahoyalam ki ke nang klang bonta aduya hoi thir the pen nat na da sarkarang pong kaching wai ke choklim ka vedera jok non kwanta apor pen apor katar bo nang dower lasi aduya hoya putha khamre na rong supiar lo chirok tok adara tompen aninga klong alam thi chepaklang pong 1951 aningkan si Karbi Anglong bangke district long po la sohor bangke Karbi Anglong hoy ke arling sar tum ang thana teng lonte na saisma par chot kolon pu Anglong hala si kache plak ahoy vek hala hello punon ta nelia prang ke sia photo wan long la Facebook long ta nelia support upload long lang sta la support non kona ne che thek tu long le nelia photo wan long nang kan thom plia pra ta la la si bang arlang sar tum nang than ke ho lang pi pen pu la size ma alang hep allo pulo la kolon wang long la si ke plak pon si pu ham khirme na thu ka pe pla ngason si nale karjulo khirme lo mukro lo hapna thu pon pet lo la hello na ke karjulo lam cha apen arlang sar tum nang than lam cha sta nale mekhni pen kale la pena phitho bangke documented pu alam le puji pulonte la ka 1968 alom alam ke la non khanduli hithi pena parchot anglong hadak Karbi Arong do la so Karbi Arong chiir pu menta la so chiir kramsa sor sikikim lapen hal so 68 alom alaman ta hadak rong dola lapen non la so kramsa sor non kramsa bihar tapu jat tapu la so khai tum non da khamran don bosco lom asomar tum dola ni ka sar tum te velo ta hai la tum ka la chi irarong sor la ka khandulia par anglong along sigedo alang tum ka la Karbi tum ke do vega tem lo Karbi tum marong lo Karbi tum long le lo la pen punathuang thu chot pulonte la bangke non herjong lamason la khanduli ben bang chet la da PWD IB do an la so IB hadak eletum amonet sindo sokidar kado kaventa lapen IB bang chalu na bang non dolang ne ahem ke dolang ta hai monsta hala so monetum kam pedolo ne pedode ne Karbi Anglong district pen la bangke khandali dairai lo la isi bangke laga documented lo la pen aku si ne liga chini do na bangke UK tirut la bangke SDCR ni UK tirut bangke ampanai khandoli tapat putahai lake la non khandoli abajar lo hithi lo la sa hithi array pen la hithi le popo ise dolong pen pu wang chat lo blonte la sa UK tirut lo la pen la so khanduli pen parke langkeroy la pen tapat la son si pachiklo la bangke black top lo ta hai la ke non ta tower non munne tum dam bom lang do lang la pen long langkeroy pen tapar dagjar so ko chiklo kledo lang thai so hot la bangke Karbi Anglong pen si claim lo la pen la so hot SDC harni si claim lo la pen ha so thang problem ave la pen
เสียลำบังแกนอนอภิทุฮัลสอตวารบังโอกอกสินอนละหอยตวารปุลอนเนปิลอนเนละปูลังกะร้อยเป็นปูวันเป็ดละโซเกแกลมบังแกฮัลละอยู่เกติโรดบังเลปิธีรสอนเตละปูนัทตวารบังแกหอยตวารฮัลละมันบ่ละเป็นปูนัทละดักลังแฮมพีแปนปูลังกะร้อยละสอตัวรบังแกอากัมมาเสียเวลละสิฮะละบังสิปิธีรนังยาปอละลานจอลอนเนี่ยเลยเชนีโดนแกกับเรกบังเชนีโดนโอแต่ละแกด็อกิเมนเต็ดละโดนละบังแกฮันดาเกเลตุมมนิตอภัยจะไปออกนี่มนิตอภัยจะไปออกนี่พิลอนแต่Hala dak along le bang utilize pakasi hada ko penne sarkar pen kadeng pon scheme hakethe hada dolo pulon te munet tum enet hada do po hoilong do the po la pen la ka sarkar pen si council pen punon state government pen punon hada claim dang pulon te hada munet tum do po la pen munet tum kereng je website hada do kok po pon Aneta lagi mana tu hendak dopo lapan cepetiron polan shot ali sarkar pan kai pu Anat ahoy binong la bangke kaduga we tumta chini hurlo sai sama alang he along bu pen si pangcheng pon lo la pen sai sama along lo la pen la so hoy ke la ke pharo krisir kebra phokebra si Asengkan si Survey of India ateng pen si ahoy abangke thak pamelo la pen penangana tum chipu block 1 block 2 pu block 1 block 2 ke avelo dake chinthong block tang ho amri block tang ho socheng block tang ho pusidoi asi nili puyi bangke itum karbi atuma arata la pen alidar tumta block 1 block 2 pu bangke pudunwer ya kam se avelo la si 1951 la so ahoy thak tang lo la pen 1969 aningkan Meghalaya tum autonomous state ke long hotel la so ahoy alama banke thang ka digdar tawe la pen 1972 full fledged state la so Meghalaya phan ki pi hut setame la so ahoy alam ke thang alam tawe stame penang an khasi atuma political election kapathuji la pen politics alam pensi aphia bangke la so ahoy alam bangke pathe ponlo la si politics pen man non ke pu arada tumsi kachebhong ji mate chebhong bom lo la so hoy alam si to si ahok pera bangke ahoy alam bangke pu arada tumta kachebhong na yi thang alam ave athela ke pu atuma state ametar la pen Meghalaya government atuma bang ta chini dak nang yi hoya bangke 1951 ateng thik tanglo la so hoya bangke terek on elo lake abatai ta terek redar lo la sinon final la so ka terek tu nei buka final ke avelo lage football pathu le final pathu dat ta rem der ma aro final pathu nang ala pu alama matsi avelo lage final lo 1951 aning kansi la pen 1969 and Ninkanta alam vedalo 1971 72 Meghalaya phan full fledged state ke pi hota a problem avelo nona bangke Karbi Anglong atum council kachari atum all party a delegation niliga chuning ring kangtung la pohelo all party delegation a party pen isia team sengsi Meghalaya government along tame damnangi la soputha Meghalaya chief minister along ta damsi la 1951 survey of India tengsi ahoy ke pathir nangji la pen la ahoy alam bangke nangi la soputha Meghalaya chief minister along ta damsi la 1951 survey of India tengsi ahoy ke pathir nangji la pen la ahoy alam bangke pupus tame chebhong inang ne athe Karbi atum ta Meghalaya longdo Chomang khasi atum tam Meghalaya Karbi Anglong long do mate Assam long do la se ahoy alam pen na nangke pera link si konane ahoy bang khasi ong mena puke ke khasi ong mena ma puke Meghalaya lo pu bang kalidani
kuna ne mang ke panar ong muna mate yantia so ong muna mat dake mi khaloi parlo pondet pu bangke kalidet nang yi lasi non head yong Meghaloi government la pen Assam chief minister la pen Meghaloi chief minister Amit Shah long la tum kachekroi give and take a policy pustame ladak Karbi Anglong autonomous council pen ke chekroi dunun edaji athia bangke Meghaloi long leta inchi sita itum ke wanji ave pulote itum ta kipinai no hokta ave give and take pulote itum ta people bang tanang people la sila da give and take a policy masi Karbi Anglong along ke apply on it la so give and take a policy tame arni se meeting long tame la tum all party meeting Karbi Anglong CM pen ke pha hut tame la vai dak pen alang tum ching vai pon lon 1951 survey tengsi padothip nang popu ahoga hak kalang lo pulote la bangke nilihin pen tame kurwang thu payir lo la si non ke isia team sengsi all party pen isia la pen social organization la pen government EM la pen MLA atum CM MP atum isia delegation sengsi Meghaloi government along stame chief minister of Meghalaya phans tame thandam dak nang give and take policy ni tum ke nang che don dun ji thang ta we athe dak ke ni tum nang pitam mo we nang ge long dun ji ta we la pen 1951 atengsi ahoy bang ke pathir nai la pen pu ka che bhong ka we dia phan nang tum pen tame nang tumara phan tame che control tu la pen ni tum pu Karbi Anglong pen ke thang aka siksak ta we la helam puthake la si prabjin pen Meghaloi government long tame Karbi Anglong autonomous council pen committee sengsi delegation toy nai personally Karbi Anglong autonomous council pen non team Karbi Anglong tum phan tame chuning ring tu Khandulia long stolok sudaga tomon langno nona mat kapang samjia phan United Khasi People Organization Karbi Anglong Central Committee pen Nartiang IMLA mate Meghalaya Deputy Chief Minister Sniao Bhalangthar aphan Secretariat along chetong damsi Khandulia long alam ki kapang sam serak jia phan kachuning rika padodama birta neletoma perangke pen birta nang pali United Khasi People Organization Karbi Anglong Central Committee atumpen kachingki kachingwaida mahod Nartiang IMLA mate Meghalaya Deputy Chief Minister Sniao Bhalangthar amithang amat Khandulia long alam ki kapang sam jia phan lamchak chipidun Anparata Khandulia long kedo akhasia korte atuma phantame kedo kethak pame jila pen K kachibhong hede chia phanta alang ni pen katuning ripado Nitum ke Karbi Anglong si kedo apot hejan kapacharbo apidi langno avidet nang pobusi UKPO mate United Khasi People Organization amepu ratane pen Nartiang MLA phan katuning ripado daw Ini ladap Shillong Secretariat along tum kewang la United Khasi People Organization tum kewang lo asikiram tang arni Khanduli long lam ki pena jok sini tum dak lang lo asi ladap kewang jiat thege la kan lo je dak non Khanduli along non amat mate prapjin pen adak non sam ki dui pani tum ladap MLA hadap local MLA nap yang MLA lo kadang li sio phalang adhar tapi alang li deputy chief minister of Meghalaya kasi alang li dong kebang iyat hekela halo itu madak nonamat palasu Khandulia long jati hini angbong kacaro sai alam ajok si tenang lo itu madak kebang ke ada nonamat monsam atau mon kapijak di mate ada ngesen pen kedu ke thapi panci itu cikinya cingwai lo nasi dak itu malam itu advisor tu tapi United Khasi People Advisor tu dihin rimbang kudu la pen dak klebra dan member tu la pen kasih student union tu betul lo nasi alam tu mana mini tu hoi pen dame curolo alam tu bidi sore kipi pen nasi itu dak kewang lagi thang nata alam ta kali la bangsu mana mat dak Khandulia long monsam atau mon ke bang ye fan dapen kado ka bedak Khandulia rat dapen Karbi Anglong ke dua rat tum tabe ni liga cuning ridam kacung kang tungke ni tu makan akaprek nang mathari ni tum wadak ke bang ke bordar isu alam de tum ke bang kali tum ke bang ke adak non amat
ning kang sam la pe la hai che bong chung check alam ko de di phan sin dum alam lo Lapen Monsam Prabjin Pen Kapedoji Apanta Chinki Chingwapo UKPO BD Sir Pius Sten Lapen Newell War Anparta UKPO Dihin Rimbang P Lucia Sten Lapen Khasi Students Union Karbiangong District Amaipu Mardias Sering Vincent Sten Lydia Mugdo Atom Chetodunsi Khandalia Long Prabjin Pen Monsam Kidoji Apan Kachinki Kachathan Padapong ban mo disomo ini romba jongi bawan na kateka United Khasi People Organization ke bana po East and West Karbi no ta pun pa bu so kumen bagi so kya kum so mo pi nama so tu war pin be ni area jongaro handai pi wan na ta ke do ni men chatu wathai kan ke jongaro nga he pi promise bangaru sim kya kum lokal men do wathai wan menta ka singiro DC SP la le chatu ka bodon ni tu huri ra mong la ngab la stock ya kata ko komba Jung thui pai ba baro arliang nama pelikan mento ayu kenya sok kenya pra kenya mana kasi nara menero SP bisudungi soma ban form alis small peace committee tangki para loka kraman lai kai kumju urang aru karpan lang pi kumju berburu cetu thaindo kembe banya tension ni panik haju kapor karpar ki parlok ni kasi busuk sutu ban ki karbiro banya don kejung chongsuk chongsai Mde begini ya bo nia ni beben ma piso tu kar kum bolong mentai ka sarkar jumi sekali ka top priority man pembek ini purusa te ka put ka samde ka ban yok menlek mata ma ki isu ka basal asan province nem ni sare gile banai kublei le begini sarkar MDA ka jingilam musa kora ke sama de tangan ki sarkar ka basim kia banu tia dan ngunu pembek ini purusa bo wadi ka taru pilayo I ka fast face la ka kum bolong mentan la po sken case dan agak tu katanya tu katanya pun itu lamdai dengan pakalai mak dia untuk teaching misal in charge home mak cerman kerja komiti lamdai dengan pakalai kita nurong te mak kilai sedang ikam mak keling jonga mak kata katanya jangan ada pisong ke komiti tu labon terlibat ni la discuss local people tu ke headman ke rata ke danoi lai persang mak kuno bania wan ke data apa kena meniyok menada interested dengan dan keling jonga ngaru so ipi ba ni ke sarkar premier ti asli ni so kumba so mo pi nak bata kumno bo ru jongi pai ba kham pi khaman like ke jing chong sing sa to thai dei ni kente da wala kata kumle sibon wala benga o pe sa to thai do hande pan pau so kumen piru sim kya kum sim kya ni sarkar nga kumle ye pi ka United Khasi People Organization kajing sim kya ka pinga thai kan long ko se so hi hande so bhai sa ni kum sarkar ni hab ya step by step Kaman lain kan no problem hari si pawan wat tapi ni kedet ku bai si bo tak wa bahaya pi momen ni ba sim ka appointment ke do ba tu jangan charman komiti jo betul tan bukan berde lokal lamin de PCM cha chob na pa man ke do ba do kan ko tip kham sai mai dan la chung charman ka ka komiti area kata de ka tikar pa da ku pas ke message ke link junga ni concern concern ma pi ni patan Tangte non malam so para phan birta mo ington eksena Nangli tum han an kachuton chadang ja phan theng la pen tangka katuri la poson do ikma jongsi do pulo tangte non pen ke matha chipasung ik nang lelo Surya Sigdi Company pen kason sepon Surya wood stopo along tu jongsi nangli tum ninghang pulote ilitum Karbiang long along di purong supi Kareng bus stand Bay Computer opposite of IS office Lamding Road Engjai Hotel along Joy K pen long ekji Aprang nila MJ ko bangke arnisi baru ini akheng baru ini udah di purong ke baru isi pun tek picture ni non pe seksi ini ke hamna ko itu men non nila use look bangke 100 rupees akheng ka 2-3 days nang nila asli kado ko be according to trans tamila theklong pen la pen nakum ninghang protong te la mission tini lo protong te nang homri ikame Labang swalong tu lake theng hong ni hong from vet penta han an chotun chudang iul la si prapjin pen humri damik non engjai hotel along an so se kachini thule thoji aphan 6007108666 a number along humri ignore আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুস বাই দি বে তো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো
পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্চ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্চ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্চ জুচ Dihina mo pit puthot biruta long bang tuik long. Langso mi pia hawar aronai langso lekthe arong along pini joysong lekthia phan arona tanga teng pen rong asar ke bat ame ka pet pona biruta pherang ke pitor teron pen biruta na pali. Rong asar ke bat ame along karbi rong asar ame koila mati aro ame pu dakiram rong hang lunse po mate dun me pu sarudeng ingti chunbang Rasing Singnar, Rongasar Rasteron, Sing Rongpi, Biren Tiso, Himari Singnar, Sarkuru Ronghang Lapen Ongdung, Rongasaratom Setong Dunsi, Ardipidun. Labang Suarong Lake, Kedam Tang Parokre Sirkia Bratrok Sikia Brapuanikan Katukim Arong. Bonta, Kedam Tang Anikan Anabangke, Rong Isika Chingwai, Chirung Cherek Lapen Bisar Kendar Doana Sonsetami, Risak Hidi Hemson Lekte Arong Alongsi, Sirap Chitu Dunbom. Kedam Tang Anikan Anke Lapusonsi Padamlo, Sitamin Nonke, Kachehi Loving Ajok, Akasik Sak Dokoksi, Pinning Penke, Rongasar Kepapa Jiapan, Rongabarim, Risak Hidi Hemson Lekte Arong Asara Long An, Tuning Ridamlo. Laso teng pen arunai langso lekthia rong along rong asar joy kisong lekthia phan arona teng pen pek ponlo labang so rong along katu kave doni ko rapho ando langsung pi lekthia rong ini pengke rong asar lo lasi nili rong asar nili don kata katu kave arak lake doni ko rapi andolo kita ni bila kata kalau kita ni ini kan apa kini rong asal kenapa sih pemilisan pay cari pasal hidup dan nang tum kupia kidu kisung kan sinang tum pini ladak rong kaciseng ba rong asar nang panang ba jadi tu makin dua kisung ke laporan ke abe kita minang itu makin dua kisung abe kita akin ni apa kami sendiri baca akin ni paling sendiri ada di pulau makulo tak ini pun rong lapisan si adon itu open aja lo, toni kora foto lo, masih ini tentang isi atau barang ini dan kayak gimana, karena jadi alam itu kan itu bangsa orang sah, macam tu lah bangsa, kecil tu rong, itu tu je pak, recent pen, celana apa di kansi ini, handul lo, lah bangsa orang sah, lah bangsa ini itu ini hangpan lah kali dulu, akhirnya kita kita melan kita sarkan jauh senang itu, cingrum kah cingbai kah Bukan jauh sini di tengah pana pangrum lo kisah pernah jauh sih. Ini tunggu dua kali rong sih. Cengbai kontinus sih. Labang so akan tunggu ini. Labang so kilang ji pini pen. Labang so nang lirong. Aku arah so tuhan kilang pasing bar pon dia panang lagi lo. Saya deng kondisi. Ini labang so saya kedeng ia bang kilang lo. Ini karbi. Aku kita ni jutang jubat do. Lagi pini kita ni jutang jubat yang disikat lo. Labang so jutang jubat apa yang apa yang labang bang kita sini di kisah lo. Labang so nang lisar kiculong pun nang li ningal lo keson kamatha labang so sar ningal lo kecu kamatha bang kela kisun do akimarat bang cari nang di posi labang itu je ke akan tadi kami nang li duk non sung non setan nang li rata su kan kecilang pon pami pu gadi labang ke gambura tu makam lo posi labang ke cicang nang po nili hem alang itu manting pen bago alang itu kebang bang bangkok pasini itu rongsi akisar sarpi sarpu itu cingrum si jadi itu cingwa cingsai habang suami wi Itu mahin ben ke mahata itu tetang borong kita cari itu kisung kita jo kita kan pada dia tamel anang ang deng sita men pen itu anu ta thano lang li phan nu rong sa do an me thano sumpi kan bo sila ka do ka wi ki du kisung rong me kara pan ani kan sengang bong e don ra puchi hungri me kalong chi hungri la hai ka do ka wi nang li klem nai la kan an kisung bo ada nang li cha thik pen si rong ke chuki nu tak an sigat phan kan bo helam ni tu ka do ka wi ni tu rong asar me pen tamel ang phan piri kan so arong matu ni pen arong sukin lo kita me ini masalah untuk sal itu lah masih alang li karbi aron tang pen sal itu thai pot ini
Karbi ro sa me pen ta nang ta ko pati la son se li tu ko ni ke ta la son ta ngalong di ka do ka beta la son chari do na aro ma ni ta me mili ko ni ke non gitu rong gu chi ku ta me sa tu che lang ti ani an ta rong gu chi ku ko na nang tu prap jin pen sa ke chokam ba sa ke chokam na ka do sa ma ni ku che nang ko se ni na pen pini phai ning aro pi no alang li la bang so asayang ding ke den kon the ka po nang tu media so phan ta na chul pa ku nei lang so lik herong abang so sar kichiba pini pen pada ane lang so lik herong sar jukison lik the phan je nilihin hemson lik the pen si alang li phan sar batlu athema ladak nilitum risa khiti pen ladak ane lang so an kitu hilowing ajak tinklui nampi namdur pangkai lok pen ajok si nilitum hilu pen ajok pini alang li phan Kothot alang litum nilar pung wang pen rong rup na humri pen si alang litum amana peng wan pen labang pini arni nilitum alang li phang si misen kichari kichalong boi phang si ane lang so asar sar education lek the phang si apu pe komlo Tang te pini abirta bangla pansi kang tonik long kadok kabeta domethak me gorwang thu